Dobrodošli dragi moji, ovo je recept koji ste mjesecima tražili, ali rekoh svi se moramo malo strpiti jer sam stvarno imala želju da humus bude dio mog ramazanskog specijala, pa vam zato video donosim sa malim zakašnjenjem. Glavni sastojak je sušeni slanutak. Naravno, možete koristiti i ona iz konzerve, ali vjerujte mi, u tradicionalnoj i originalnoj varijanti se on ne upotrebljuje. Ja koristim slanutak od Nature, a gdje se može kupiti pročitajte na linku u opisu videa. Dan prije nego što vam humus zatreba, znači predvečer na primjer, stavite sušeni slanutak u veću posudu i napunite sa dosta vode. Nemojte škrtariti vodom jer će slanutak preko noći svakako veliki dio upiti. Pa će izgledati ovako, kao što vidite lijepo je nabubrio, ali njegovom putovanju još nije kraj jer sad ćemo ovu vodu prosuti, slanutak prebaciti u veliki lonac, dodati čistu vodu i još malo sode bikarbone i soli. Soda bikarbona mahunarke kao što je i slanutak čini posebno mekanim. Lonac stavite na šporet i prokuhajte. Na početku će se na površini stvarati dosta pjene, ali nju samo ugrubo odstranite pa smanjite vatru na 5. ili 6. stepen od 9. Sad kuhajte slanutak jedno 45 do 60 minuta, zavisno od veličine. Moj je prilično krupan pa mu je bilo potrebno sigurno jedno sat vremena kuhanja. Stavite poklopac i pustite slanutak da se kuha, a u međuvremenu možete pripremiti domaću tahin pastu. U tavu bez ulja sipajte bijeli susam i tostirajte ga na srednjoj vatri dok ne zamiriše. Jako je bitno spomenuti da susam ne smije da potamni, niti treba da poprimi boju, jer što je tamniji to je i veća šansa da će pasta biti gorka i prejakog ukusa. Znači, čim pusti onu svoju tipičnu aromu, maknite s vatre. Još topli susam prebacite u procesor za hranu, blender ili aparat za smutije i blendajte dok ne postane mrvičasta smjesa. Pauzirajte uređaj s vremena na vrijeme kako se ne bi pregrijao. Kad ovako izgleda, dodajte maslinovo ulje i nastavite miksanjem dok ne dobijete lijepu, glatku pastu. Što je jači uređaj koji koristite i što duže miksate, to će i pasta imati ljepšu teksturu. Moja pasta po pitanju toga nije savršena, ali za moje potrebe je sasvim dovoljno. Ako ste pastu napravili u većoj mjeri, prebacite je u čiste staklenke i držite na sobnoj temperaturi. U sljedećem koraku ćemo se pobrinuti o limunu jer nam je potreban sok od pola limuna. Vraćamo se slanutku, pa vam preporučujem da ostavite jednu šaku slanutka na stranu jer će nam zatrebati za dekoraciju. Gotov je kad vidite da je počeo da se raspada. Znači, kad ga pritisnete kaščicom, to bi trebalo da ide lakoćom, znači da se prilično brzo pretvori u pire. Sad ga procijedite, ali obavezno sačuvajte vodu u kojoj se kuhao jer nju koristimo kako bismo dobili što kremastiji humus. Nek vas ove ljuskice ne brinu jer se one u gotovom humusu neće ni primijetiti. Osim toga vam preporučujem da koristite jako hladnu vodu ili kocke leda koje humus čine kremastijim, svjetlijim i laganijim. Kuhani slanutak stavite u blender, procesor za hranu ili Thermomix, potrebna vam je jaka mašina ako želite posebno kremast rezultat. Osim toga dodajte malo vode u kojoj su se kuhali, to je kod mene otprilike 50 ml i kad se stvori ovakva masa možete početi dodavanjem leda, znači postepeno. Svako malo blender zaustavite kako se ne bi pregrijao. Potom dodajte tahin pastu, sok od limuna, pastu od bijelog luka, kumin, biber i so. Nastavite blendanjem i eventualno dodavanjem vode od slanutka dok ne dobijete teksturu po vašem ukusu. Za klasičnu varijantu 1/3 od humusa prebacite na tanjir i poravnajte. Kaščicom pravite spiralno udubljenje koje napunite maslinovim uljem. Zatim humus pospite kuminom i crvenom mljevenom paprikom, dodajte cijeli slanutak i još malo vlasca. Za sljedeću varijantu u 2/3 humusa dodajte jednostavno malo kurkume. I ovaj put koristim maslinovo ulje, a za posipanje kurkumu, prženi luk, pinjole i čili pahuljice.
Za posljednju varijantu u preostali humus jednostavno dodajte jednu konzervu graška. U blenderu još jednom usitnite i ovo je rezultat. Ovo je meni lično omiljena varijanta zato što ima lagano slatkast ukus i zbog toga je za mene savršena. Još malo maslinovog ulja, cijeli grašak i čili pahuljice. Za umakanje vam preporučujem domaće lepinje, a nekoliko recepata ćete pronaći na mom blogu. Humus se lako okori ako ga držite na sobnoj temperaturi, zato ga obavezno prekrijte prozirnom folijom u slučaju da vam upravo ne treba. Humus je također idealan za zamrzavanje, znači možete ga kao i ja porcionirati, staviti u boksove sa dobrim poklopcem i držati u zamrzivaču i do 3 mjeseca. I tahin pasta je po pitanju toga jako praktična jer se i ona može zamrznuti. U svakom slučaju vam preporučujem da pripremite domaći humus jer je razlika između njega i onog kupovnog jako velika. Kad isprobate recept, ostavite mi feedback u komentaru da znam da li vam se dopao, a mi se vidimo u sljedećem videu.